lo ngimfuzisa lo athi bafa sodliwe nami ngidliwe asibuyise imali yethu asifake 55 sesingabangana ngazi nami umngane sesibuthatha ngoba phela angimazi nje igama lakhe asazani kodwa nje indlela yethu sesiconnectile yabo sesingabangani same time abakhuzana athi asifake 55 ngithi mina hayi ngibonza yobuya imali yami sofaka u55 sithi khwaqa eyiphinde ihambe mfethu sikhomba isikanye endaweni eyodwa sizezivumelana babevula yikho lento le hayi sithi naye ngeke bafa awuvule kwenye indawo mayevula kwenye indawo ingapha esingakhombanga khona sesidliwe ke manje hayi kube ngathi inqondo yahamba ngithi hayi lento ngiyayiyeka bafo sengidliwe imali sengidliwe 1.5 la same time 1.5 ngapha ngidliwe u600 ayinqondo ithi ayingeke ngiyiyeka lento le awuthi ngihambe la hayi ngithi ngiyahamba siba fast sidlala kokugcina ukuthi ayibafo ngeke ngiyabuya